noneho hongeye gushyara Kongo kubwo Safi Madiba ngo yakubukaga Canada ngo imbere ye cyangwa baje kumwakira nk'umusani w'icyamamare watwitse imbuga zose akashenjagura ngo abanyamakuru baje kumwakira ngo bari babiri gusa ngo bazira uwa gatatu. Ibintu bikomeza kuba kamaramaza. Abakomeje kwibaza kuri ibyo bibajije uburyo Jackie Windaya yari ari gushyingura icyo bita impeta y'umukunzi ngo bambikanye urwo gukundana karamata ngo akayishyingura muri tuwarete imbere ngo hari kamera cyangwa mikoro zirenga 100 ngo Safi Madiba we ngo baramwakiriye ari abanyamakuru batarenze babiri. Mu gihe Safi Madiba yagarukaga i Kigali ageze ku kibuga cy'indege, kamera ebyiri nizo zari zimuriho. Ni Nyarwanda nawe ni yahe? Mu gihe Jackie wari urimo guta impeta muri tuwarete, kamera 25 zari zimutunze. Ibintu bikomeza kuba kamaramaza aho ngo amatiku ngari yari gucuruza kurusha ibintu bizima bifite agaciro ngaho umuhanzi kuri ubu ngubu asigaye ateshwa agaciro akandagazwa hasi ku itaka cyane. Umwana uzi kwizamurira itiku no gutukana ku myanya y'ibanga ndetse no kuvuga ku bintu bijyanye n'utubariro no gucika intege no kunanirwa utaragira icyo ukora ngo no kugira akantu k'agasununu kangana gutya akabisusura akabitotora akarusha agaciro umuhanzi n'abamukurikira yewe bakikuba inshuro zingaba umuhanzi agakomeza akaba inyana y'imbwa. Umwana ucuruza itiku agahaha akaronka. Rero guys, nibyo ntago ari ukubara inkuru. Ikintu cyari gihari ubwo Safi yavaga muri Canada, hari kamera y'Inyarwanda n'umunyamakuru intuza Emi Kinege n'undi munyamakuru umwe bari baharari babiri n'abandi bantu bakoreshaga udutelefone bamubaza ukuntu ibintu bihagaze. Biteye inkeke rero kubona umuhanzi asigaye ashobora kuba yateshwa agaciro n'umuntu ushobora kuba yavuga amagambo gusa utagira ibikorwa. Ibyo bintu nibyo bintu byabanje gutera inkeke bamwe na bamwe bakagira ikintu babivuga, akaba ari nayo mpamvu nanjye ngarutse muri no nkuru nyisusura nyisasanura nyisobanura kuko biratangaje kandi ntago ari ibintu byiza cyane. Umuhanzi ni umuntu uba warakoze, umuhanzi aba yarakoze, ni umuntu uba ugomba guhabwa agaciro ke kuko baravunika sana. Rero kubona itangazamakuru ryose ryamwikase rikajya ku muntu nk'urivuga utuntu tw'uduteshwa ni ikibazo gikomeye cyane. Niba atari ikibazo cyo mu mibanire, ni ikibazo cyaba gikomeye cyane ndetse kinakaze gishobora gushakirwa umuti bikomeye cyane, kubera ko umuhanzi ni umuntu uba ugomba guhabwa agaciro. Ni abantu bapromotinga igihugu, buri kimwe cyose bashyira kuri standard mbega yindi mpuzamahanga. So ubwo urumva rero Safi Madiba ni uko nguko byagenze. Umukobwa yamurushije agaciro ariko rwose ntibizongere kumurusha agaciro rwose. Arasasanura, avuga ubusa, avuga uburyo adakubitirwa wuncense ngo yumva anyuzwe, avuga uburyo yazanye ibiheri bijyanye n'uburyo wuncense bitagenda neza. Hamagarira abajeni bashyashya ngo bafite umwuma bashoboye gusasanura ngo baze basasanure. Nihatari mbega ntago ari ibintu byiza. Gusa nyine kuri ubu ngubu ari mu maboko ya RIB, nyine arimo arakatirwa urumukwiye, ari mu maboko ataraye.